Wal Qur'an munzalun ala Rasulillahi. Qur'ani Kerim Allah Taala'nın sözü. Peygamberimizge düşkön, baraktarga yazılgan, kököröktörde jattatılgan fi ma'nal kelam. İlla anna li ba'diha bardığı birdey. Fatiha sureden başlap, Bakara'dan başlap, akırkı Nas surege çeyin Kuday Taala'nın sözü, bar tegiz, Kuday Taala'nın sözü, uluk sözü de bileriz. Biroq kebir ayatlarga, ekinci ayat başka ayatlara karaganda abzeldigi var. Emne menen deseniz, ekönün teң abzeldigi teң jagı de. Bardık Allah'tın sözü jaratılgan emes, har bir tamgasına soğup жазылат. Biroq içinde aytılıp жатқан окуянын бирөөсүндө пайгамбар тууралуу сөз болот, bирөөсүндө шайтан тууралуу сөз болот. Kur'an'ın Allah'tın sözü деген tarafından bardık abzel uluk, biroq içinde dagы kim tuuralı söz bolup atsa, eskertilip жатқан пайгамбар, eskertilip жатқан пайгамбардын акысында ошол окуя, ошол аяттар шайтан тууралуу айтылган аятка караганда абзелдирээк. Эмнеге? Анткени пайгамбар Кудайдын жөнөтүлгөн, тандалган пендеси, шайтан Кудайга каршы чыккан кулу деп билебиз. Баягы ким тууралуу окуу айтылып жатат деген эле жагынан тарабынан гана айырмачылык болбосо эч кандай айырмачылык жок. Бардыгы бирдей деп таанып билебиз. Wa huwa Allahu Taala wa sifatu wa asma'uhu. Kuday Taala'nын sıfattары тууралуу, аттары тууралуу айтылып аткан аяттар албетте шайтан, Абу Лахабтар тууралуу айтылган аяттарга караганда абзел. Kuday Taala улук деп билебиз. Wa laysa lil mazkuri fiha fadlun wa humul kuffar wa kazalika al asma'